Qandaysilar sizlar meni Minecraft bugungi videoda 100 kun survival qilib yashab ko'ramiz. Sizlar esa yozilib like'lardan bas qo'yinglar. Qanday esa biz ketdik. Mening birinchi bo'lib qila turgan ishim bu daraxt chabish. Menimcha bu daraxtdan 5 ta o'tin chiqsa kerak. Birinchi o'tin, ikkinchi o'tin, uchinchi o'tin, yana to'rtinchi o'tin. 4 o'tin berdi bu daraxt menga, endi boshqa daraxt o'tamiz. Bu daraxt ayabachon ekan, mana shuni chabamiz. Hemen oturumda açığa bağlı. Ben versaksin birazdak bu tohta alas gerek bulup köşü. Bu tohtan alıp bu yerlerde köş var eken bunu da alıp alıyoruz. Şimdi biz taş izleyiz. Bu yerlerde taşlar koyken birazdağı taşlarda alıp durup onlardan biz buyumlar sayıyoruz. Bizge 16 taş gerek bulup. 3 taş, 4 taş, 6 taş, 9 taş, 12 taş, cana 16 taş. Bu taşın arkasında var. İşteki joken cevap veririz. Versek koyuyoruz da endi bunları jasap alıyoruz. Palka joken palka jasayız. Kılıç, tapor, kirka, pechka. Endi buyumları, gereksiz buyumları da alıp işleyimiz dağı, gerekli buyumları da dizip koyup alıyoruz. Endi versaksın biraz dağı kettik. Görüşürüz. Sizlerge bolsa bir iş var. Sizler YouTube'a girip mayınal da kılsanlar benim profilim çıkar. Profilim aslında жазылуу деген basıp durup qoңгурокчоон жаңырат койсоңор менин каналыма өз салымыңарды кошкон болосуңар. Ончолук сапаттуу видеолор чыкпай аткан, бирок жакшы эле мен жаңы ютубер болуп баштадым. Энди болсо биз попугайды өзүбүз көргөтөбүз. Бир аракпас. Мен көргөндө endi sudan çıksam jelkeme konsa gerek. Ben jelkeme konunca men şeker kamışlardı üzüp jinap duram. Bizge qancha şeker kamış beredi? 14 şeker kamış berdi. Suda dağ barken 15 şeker kamış berdi. Az popugay men jelkeme konot. Jelkeme konda endi bolsa biz ketdik. Bu son arkasında varken görölcü. Bu yerde tek yer var eken o. Kozu var eken. Bunu öldürsek bizge bir gün beret. Koydan bir gün beret, daha iki koy öldürsek 3 gün olur. O 3 günden biz divan jasap karangıda tündürtüzebиz. Bu yerde karşı eken o kömürler varken kömürleri alıp alabız. Bu yerden zombiler çıkıp yoltar, tezler alsan diyor. Olaylar da alıp alabız kumlarda. Ne bolsa biz bu yerden kömürler de alabız. Bir kömür, iki kömür, 3 kömür. Biz güçeli kömürleri de endi karağa kirip berебиз. Biz zombinin balası olup atabilir. Biz öldürüp yaşaşımız gerek. Az ölüp kalam. Bu 2 canım kaldı, 2 жүрөк. Men bolsa bayağı koydum, koy bergen etlerdi pişirip jep alayın teziraq. Men aylana kızılap alayın. Çöpürüp Aylardan daha çöpürden kızılap olduk. Endi barıp et alıp yeriz. Nardet takıp pişiptir, bunu da alıp yeriz.
Bizde tavuk göçü varken tavuk göçünü daha koyup koyalım. Oldu biz olsa bu yerden ketelim. Bu yerde creeper daha kudurat. Skeletin daha dostlar çıkartar. Güzeldir koyalım. Bezir. Ben yürüp bir ayıl tavып алдым. Endi bu ayılda biz küçөйөбүz. Үйлөрдө сандыктар болсо, ушул сандыктардан да күчөйсөк болот. Сандык бар экен, мага берет 5 тана менен 1 сетка. Сеткага керексиз буюмдарды салып коебуз. Керексиз буюмдар болсо бул көчтөр жана уруктар. Kömürü daha salıp koyayım. Kömür alıp da kaldı. Yine bolsa biz kettik. Şimdi biz saman savaşımız gerek. Bu yerde saman var iken bunları da alıp alalım samandardı. Saman da alıp bitirmeyeyim. Kim bolsa galemde öldürüp andagı temirleri de alıp alalım. Samandarı alalım. Samanı da alıp bitti. Yendi galemde öldürüyoruz. Bir kavasa ketip koy. Ketip kaldı. Endi paska düşüp жақыныраktан öldürüyoruz. Bu жерге 2 tane koyuyoruz dağı. Alıp endi daha bir blok koyup endi öldürüyoruz. Senin öldürüp жатқаныңа лайк күлү берди го. Endi bolsa manga 2 gül menen 5 almaz temir berdi. Bu kitap satuvчу da manga эчтеке бере албайт экен. Бул жакшы нерсе экен, просто менде мени жок. Бул дагы жакшы экен. Oh my god. Мен ал самандарымды пайдалап ичтерге сатам, мал мага зумурат берет. Мен зумуратты нанга алмаштырам. Мен саманды пайдалап бүттүм. Энди зумуратка алмаштырам. Зумурат десем нанга. Болду. Мей болсо биз кеттик. Бул дөңгө чайчы. Дагы самандар бар бул. Дөңгөдөн чыктык. Чучканы өлтүрүп алабыз. Мына бул тоодо саман бар экен, ушага барабыз. Мына келип дагы болдук, энди самандарды алып кетебиз. 2 саман, 3 саман, 4 саман, 5 саман, 7 саман берет экен бул. Күн дагы кечирип калды. Эми болсо биз диваныбызды алып күндү өткүзө беребиз. Divanım kaçlı jakta? Divan жасагандамы? Divanım жок экен, жителдердин үйдөгү диванда түн өткүзөбүз. 3-cü gün dagы башталды. Мен бунду өзүмө тегиз жер табып, ошол жерде өзүм жашап калам. Мен болсо азыр тегиз жер издейм. Бул жер болбойт. Сал чекерактан издеш керек жерди. Бул жер дагы болбойт. Мына бул жер болсо болот. Ушул жерди тегиздеп өзүм үй курам.
Үйүбүздү куруп болдук, анда буюмдарыбызды ичкериге алып кирип коебуз. Бул печканы үстүгө коебуз. Диванды болсо бул жерге. Болду, буюмдарыбызды алып кирип болдук, энди эшикке чыгабыз дагы. Бул иштелдердин алдыга барып келебиз. Чыгып коебуз. Бул жерге малап кирип коюшум керек экен. Ал дагы алып кирип болдум. Энди биз болсо иштелдин алдыга барабыз. Контур кылайын. Дагы бир жолу. Биз болсо иштелдин алдыга кеттик. Иштел баягы иштел экен. Биз болсо иштелдер менен соодалашуу жер курабыз. Ошо иштелдер менен эле күчөйүп кетебиз ушунда. Бизге керек болот такта. 45 тактабыз бар экен. Эми эшикке чыгабыз дагы. Иштелдер менен соодалаша турган жерди курабыз. Мен ал жерди кайсыл жерден курайм? Мына үйдүн кычыгынан курайм. Мына ушул жерден. Бул жерге 2 блок коебуз. Бунун үстүнө дагы 2 блок. Бул жерге дагы 2 блок. Энди 3 бунун үстүн жаап коебуз. Үстүн жаап болдук. Мына иштелдер менен соодалашуучу жер дагы болду. Бүттү. Эми биз болсо бул жерге будай ээп коебуз. Бул жерге суу куюшка ачып коебуз. Будай дагы ээп болду. Эми болсо үйгө киребиз. Биз отундарыбызды палкага айлантырып иштелдерге сатып алабыз. Палкага айландырдык. 60 та палка берди. 28 палка артып калды. Мен дагы палкаларды, такталарды жыйнап келдим. Булар дагы зумрат алмаштырабыз. Мага палка жетпей калды. Такталарымды эсе дагы палкага айлантырып алам. Алтымыш 4 тактадан 2,5 стак палка берди. Менде 7 зумрат болду. Мага калган нерсеси керек эмес. Бул мага ботинка сатат экен. Мен ботинканы алып алышым керек. Сетим казмас көбөйөт. Болду. Бул 24 кагазга 1 зумрат. Бул окат, менде окат жетиштүү, окат калмаштырбайм. Биз эсе үйгө кирип диванда түн өткүзүп коебуз. Эшикти ачабыз, киребиз, диванга жатып уктайбыз. Мына 8-күн дагы башталды. Мен буну такта палкаларды жыйнайм, иштелдерге сатам. Мына мен шунча палка такталарды жыйнап келдим, энди буларга сатам.
Мен буюмдарымды ичкериге алып сундукка салып коем. Эшикти ачабыз, киребиз, сундукты ачабыз, буюмдарды салып коебуз. Мен жедел көйдө турган жер курушум керек. Ага болсо бизге жер керек болот жана уруктар. Мен ал жедел көбөйтө турган жерде мына бул жерди тегизеп, ал жерден курам. Мына куруп дагы болдум, булар көбөйө берсин. Мен болсо такталарды палкага айлантырып, жеделдерге сатамын. Менде 60 палка болду. Бул 4 тактан дагы алып, буну дагы палкага айлантырам. Бул эми биз болсо ижделерге бул палкаларды сатып келебиз. Зумрат болду менде. Видеого зумраттарды дагы алып чыгам сундуктагы. Сундукта 10 зумрат бар экен, менде 13. Энди көмүр жок, зумратка алмаштырайын десем, бул акырга барып булчу. Бул нерселер дагы керек эмес. Менде бул нерселер жок. Бул дагы. Бул дагы. Бул дагы. Мен дагы такта палкаларды жыйнап келдим, энди ижделерге сатам. Бул мага бир нерсе сатам дейт. Мага ок керек жок, жана жаа да кереги жок. Наргы сатуучу өнүккөн болсо керек. Бунда арбелет бар экен, арбелет дагы кереги жок.
Жергілеміш торуға 14 тор болса бір зымырап береді екен. Біз үйге кіріп бұйымдарымызды сундукка қойып келеміз. Мешке шығабыз, енді пасқа чөбіз. Шуну менен эпизод 1 бүттү. Эпизод 2 чыгышы үчүн мага 10 лайк жей берсеңер, мен эпизод 2-ни чыгарам. Силер менен майнал болду. Силер жазылып лайктардан басып комментарийге ой пикириңер калтыргыла. Давай.